n'ibimodoka byinshi by'urugamba birimo ibifaru n'ibindi bitwara imizigo n'abasirikare nabyo byagiye bigaragara henshi kuri iki kibuga cy'indege byahasizwe n'ingabo za leta. Bimwe mu bitarangijwe aba barwanyi barabyigaruriye biragenzurwa neza byoherezwa ku rugamba kurwanya abahoze ari ba nyirabyo. Noneho kuri iki kibuga ingabo za leta zahasize n'indege imwe y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Motori yayo yatandukanijwe nayo iri aho hasi iruhande rwayo. Cyangwa nanone ibibunda byinshi nk'ibi birasa za rokete biteye nk'amatiyo, impombo ziteranirijwe ku mapine abikurura byagaragaye hirya no hino kuri Goma byasizwe n'ingabo za leta mu guhunga mu zindi ntwaro nyinshi z'amoko atandukanye zigaruriwe n'aba barwanyi ba M23. Mu yandi mashusho agarukwaho cyane mu rugamba rwa Goma, ibirundo by'ibihumbi n'amagana by'ingofero z'urugamba, imyambaro myinshi ya gisirikare, imbunda n'amasasu kimwe n'ibirato byahoze ari by'abasirikare ba leta bahunze bagasiga inyuma yabo cyangwa bishwe, abandi bakabyivanaho bwangu bihindura abasivile ngo bihungire hakiri kare nabo mu kwiyoberanya bivanga n'abaturage nyuma yo gutsindwa. Ibi ni byo gusenywa cyangwa gushakirwa ikindi byamazwa kuko aba barwanyi nabo basa n'abatabikeneye na busa kuko bagaragara barwanisha ibindi bibisumbye umumaro ku rugamba. Amahanga menshi n'imiryango itandukanye yahuriyemo bo bakomeje gusaba ko iki kibuga cy'indege cya Goma cyongera gufungurwa bwangu ngo kinakoreshwe n'abakora ubutabazi babe bagera ku baturage benshi bakeneye inkunga babarizwa ku bwinshi muri uyu mujyi. Ibyo ntibiremerwa ahubwo inzira zacyo zose indege zihagurukiraho cyangwa zururukirizwaho zashyizwemo za bariyeri zitegwamo ibinyabiziga binini n'ibindi byatuma nta ndege ibasha kuhagezwa ngo ihururukire. Ku rundi ruhande n'izindi modoka nyinshi zitwara abasirikare zahoze zikoreshwa n'ingabo za leta zasizwe kuri iki kibuga n'ahandi hirya no hino muri uyu mujyi wa Goma nabyo byashimangiye ubwinshi bw'abaharwaniye mbere gutsindwa n'aba barwanyi ba M23. Amashusho nk'aya mu bimenyetso by'imirwano ikaze yabereye muri iki gice mu byumweru bibiri bishize agaragaza ko no mu nkengero zose z'uyu mujyi wa Goma byihariye cyane nanone ku muhanda werekeza Sake aho ingabo za leta zamaze igihe kinini barashinze ibirindiro byari bigambiriye gutangira M23 ngo bibarizwe kure y'uyu mujyi wa Goma. N'ibimodoka byinshi by'urugamba bihagaragara byahangirijwe, bimwe bitwikwa mu mirwano byakomeje kugaragara hirya no hino uva kuri Goma werekeza Sake ahahoze ibyo birindiro byose n'ibigo by'ingabo za leta. Henshi naho hakomeje kugaragara ibisanduku binini byari bipakijwe ibisasu biremereye byigaruriwe byose n'aba barwanyi. Naho mu bijyana na business za buri munsi kuba hatuye aha kuri Goma muri ibi bihe nyuma y'iyi mirwano yose yahabereye ku baturage baho nabo basa n'abamenyereye cyane kubarizwa munsi y'ubugenzuzi bw'imitwe itandukanye yagiye irwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa ku buryo ari ibintu barambyemo imyaka myinshi. Ntibabura kwakira ku kanya no gukeza abatsinze abari bo bose bugacyo ubuzima bwa buri munsi bukomeza uko bisanzwe. No kuri iyi nshuro amasoko yahise afungura urujya n'uruza rw'amapikipiki anyuranwamo n'imodoka mu ruvunganzoka rw'abacaracara hose mu mujyi muri business zabo za buri munsi. Byose cyangwa byinshi nyuma y'ibyumweru bibiri imirwano irangiye muri uyu mujyi byarasubukuwe uko bisanzwe. Gusa ku rundi ruhande nubwo ari uko bimeze n'amasoko rusange manini n'andi mato mato y'ubucogocogo mu bice byose by'umujyi na business z'abantu ku giti cyabo byahise byihutira gufungurwa hafa ku kanya imirwano ikimara guhagarikwa na M23 yarangije kugenzura umujyi mu gihe ariko ibigo byinshi binini by'ubucuruzi birimo n'iby'abanyamahanga za banki cyangwa amaguriro manini y'ibicuruzwa bihenze byinshi n'ubu bigifunze. Kuri Goma mu mashusho y'ibyahabereye nyuma yaho aba barwanyi bahigaruriye igihe cyose hakomeje kuboneka ibimodoka byinshi binini koko bipakira abasirikare babo ku bwinshi butungura abatuye muri uyu mujyi mu gihe imirwano igice kinini cyayo nyine ikomereje muri Kivu y'Epfo. Mbere yabyo imyotsi myinshi minini kugera hejuru cyane mu kirere, urusaku ruhambaye n'amasasu kuri gereza ya Munzenze aho kuri Goma abatari bake mu bagororwa bari bayifungiyemo barahiciwe, hakorerwa amabi menshi no gufata abagore bamwe ku ngufu mu bari bahafungiye. Byose mu nduru n'akavuyo kose mu gihe abandi bayisimbukaga bwangu amasigamana batoroka. Nyuma y'iyi mirwano ikomeye cyane yabaye kuri Goma ubukana bwayo bwose buracyashimangirwa nanone n'ubwinshi bw'imirambo ikihaboneka hirya no hino itarashyinguwe. Nko mu gihe cy'iminsi 7 yakurikiyeho umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge wari umaze kwegeranya nibura imirambo y'abahiciwe babarirwa mu bihumbi 2.
hakozwe ibishoboka byose barashyingurwa bwangu kuko hikangwaga ko byateza n'indwara z'ibyorezo bikomeye birimo na kolera ku bandi benshi bari muri uyu mujyi cyane ko n'amazi yaratakigera mu ngo. Kwigarurira umujyi wa Goma kuri aba barwanye byabayemo imirwano ikomeye cyane byihariye nko kuva ku itariki 24 kugeza kuri 30 mu kwa mbere gushize mu bukana bwose mu buryo byahabaye byose bitagarutsweho bihagije n'andi mashusho menshi akaba azakomeza kugaragazwa kimwe n'ubuhamya ku bitaranakomozwaho na gato kugeza n'ubu. Benshi mu biciwe muri imirwano ku mujyi wa Goma nabo mu miryango yabo bagomba kuba bataramenye ko bishwe kuko bashyinguwe mu byobo rusange bwangu. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwariza aba barwanyi ba M23 kuba benshi muri abo baba ari abaturage b'abasivile bishe, ariko aba barwanyi nabo bakabihakanira kure bagaragaza ko abahiciwe biganjemo abari abasirikare ba leta bakomeje kurwana bakanga gufasha intwaro zabo hasi n'abawazalendo b'abaturage bacigatishijwe intwaro ngo babarwanye. Gusa mu bikurikiranwa byose kugeza ubu ntabwo ari imiryango myinshi y'abatuye uyu mujyi bataka ko haba hari abantu babo baba barishwe. Muri rusange bikingiranye wabo mu ngo imirwano irarangira bucyo ubuzima busanzwe busubukurwa uko bisanzwe, ariko intambara ihora ari intambara nyine. Bamwe barishwe koko muri abo baturage. Ibisasu biremereye byagiye biraswa n'impande zitandukanye muri iyi mirwano birimo ibyagiye byitura ku nzu zabo atari kuvuga ko hari uwaba yararashe n'ubundi ari bagambiriye kwica. Tulipoteza watu 3 huko, wao walikufa na bombe na mmoja alikufa na risasi. Kwa kweli tunasikitika sana kwa jambo lenye litokea ndani ya mji wa Goma. Ombi letu kubwa ni wakubwa wasikilizane, vita ishe, vita haina maana. Tuna haja ya amani. Uyu mu buhamya bwe ati twe twatakaje abantu bacu batatu, bamwe ni bombe yabahitanye undi ni sasu yarashwe. Ibyabaye muri uyu mujyi wa Goma byaduteye ubwoba bukomeye. Twicyo twisabira gikomeye ubu nuko abategetse baganira rwose intambara ikarangira. Nta mpamvu yayo, dukeneye amahoro. Tuko na besoin ya amani ndani ya mji wa Goma. Ku rundi ruhande n'ubuko bwinshi ibitaro biracyuzuye inkomere z'abakomerekejwe n'amasasu muri imirwano, barimo abasirikare bavanze n'abaturage b'abasivile, ariko nanone muri rusange nta bwoba cyangwa igihunga icyari cyo cyose kindi cyihariye byaba biri muri uyu mujyi mu gihe aba barwanyi ba M23 nabo bakomeje gukaza umutekano no kurinda abaturage n'ibyabo babasezeranya amahoro arambye. Abandi basabwaga kuva aha kuri Goma aho bahungiye basubira mu byabo mu bice n'ubundi byarangije kugenzurwa n'aba barwanyi muri Kivu ya ruguru, ari nako bo bakomeje imirwano yabo berekeza na Kinshasa mu gihe ngo ibiganiro byose by'amahoro bitagira icyo bikemura. Golden Fashion, ikitwa imyenda n'inkweto. Menya neza ko kuva ku rudodo, ibitambaro, impu, umudeli w'imyenda n'inkweto mu moko yabyabaho cyangwa twanaguhimbira twe tukwambika by'ikigero kijyana n'ibipimo mpuzamahanga by'ubuziranenge. Ugura cyangwa urangura utuganirwa hagati mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya T2000 iruhande rwa 2000 Hotel. Wanaduhamagara kandi kuri izi nimero ureba hazose. Ikaze muri Golden Fashion, uruganda rukurimbisha nyabyo. Tugereho maze useruke mu bandi waka nk'inyenyeri ukeye nk'ipamba abandi bumirwa. Ibanga ariko ni ryo nta rindi. Golden Fashion. Inzozi Park, ihuriro ry'ibirori, ubukwe, inama, kwiyakira n'imyidagaduro. Utegura ubukwe bw'inzozi zawe, umunsi w'amavuko, inama, cyangwa se ushaka no kugira umunsi mwiza wo kwiruhukira no kwidagadura. Byose ni ukuvuga icyarimwe cyangwa se mu bihe bitandukanye ahantu hamwe. Iyo uhisemo ko bibera mu Nzozi Park, bingana no kubika urwibutso rw'ibihe byiza mu bunyamwuga bwose. Dukodesha abera ubukwe, inama n'ibindi birori. Dufite kandi ubunararibonye mu kubategurira ibirori no gutakana amabengeza yose aho biri buze kubera. Inzozi Lounge ni bar na restaurant ufatiramo ibyo kunywa n'amafunguro ateguranye ubuhanga. Inzozi Park kandi tunabafasha kwakira abana mu myidagaduro n'udukino twabo mu mutekano wose. Gana Inzozi Park, ihuriro n'igicumbi nyacyo cy'ubukwe, ibirori n'inama, amacumbi n'imyidagaduro ku bana n'abakuru. Ahangaha ni ahantu hakwiriye amahitamo yawe y'icyerekezo cy'inzozi koko. Waduhamagara kuri 0782 33 69 32 cyangwa se 0782 64 31 62. Inzozi Park duherereye Kicukiro Gahanga hafi ya station ya Merez.